su u teškom grijehu, ne mogu pristupiti svetoj pričesti njove svoje. Potvrđuje se kanot ovoga. Masonerija je tada bjesnila i nije čudo što su to papu nazvali papom nacistom, još radi nekih stvari i tako dalje, tako i doći tog papa. Druga stvar koju bih rekao, dekret o židovima. Ivan 23. je već 1959. godine ukinuo molitvu Velikog petka koja moli za židove da se obrane. To svi mi stari znamo. 1960. godine Julius Isak, veliki mason, veliki mešter francuske velike lože, dolazi papi, inače cionist, dolazi papi na dogovor da se sastavi dekret o židovima na Drugom Vatikanskom saboru i da se potvrdi. Šta bi to značilo? Dekret se istovremeno pisao se u židovskoj loži Silovi savez. Da bude naći. Šta bi time značilo? U tom dekretu se tražilo da židovi ne budu krivi za smrt Isusa Krista, da smrt za Isusa Krista bude krivo cijelo čovječanstvo. Time bi se apsolutno zašlo u reviziju i evanđela, djela apostolskih, Pavlovih poslanica itd. Iako Sinedij, židovsko-religijski politički sud, jasno govori da su oni ubili Isusa Krista, da ne pričamo o Talmudu šta govore o njemu. Tajništvo za jedinstvo kršćana na čelu sa biskupom Augustinom Beom, biskupom iz Luterove zemlje, sa raznim biskupima kriptožidovima, da ih tako nazovem, znači biskupima koji su prešli iz židovske vjere, rade taj dekret, praktički dekret koji je sa masonskoj loži, a to je poznati John Osterreicher, Walter Kempe, Bauer i tako dalje. Znači, guraju tu tezu za dekret o židovima. Ovdje moram naglasiti jednog čovjeka na Drugom Vatikanskom saboru, Tomislav Podgajin. Jeste čuli za njega? Poglajin. Poglajin, tako je, da. Isusov, da. On je pod punim imenima i čak imao razne imena i Polaković se ga zna tako i koji je vodio u tim komunističkim rezervama praktičku podzemnu crkvu u Slovačkoj, kad čak hoće za svece na beatifikaciju predlaži njemu. Da je on tu jednu autor kao jedne knjižice koja je kolala među Drugim Vatikanskim saborom, urata protiv crkve i na taj način taj dekret nije usvojen. Ali je donešen jedan, da kažem, ali jedan kompromis koji je u jednoj deklaraciji u odnosu crkve prema nekrišćanskim religijama Nostra, tak se voli čita, tako. Treća stvar što bih htio naglasiti, među ovim silnim ovima, parlament oko crkve. Šta to znači? Biskup se kolegijat. Mi znamo da još od Halcedonskog sabora, tih 451. je utvrđena autonomija svakog patrijarhata na hrišćanskom istoku, posebice Carigradskom. Već je tada počeo taj zapada istoka. No međutim, i znamo ovo što su malo govorili, regalizam, josefinizam, ferbolizam i tako dalje, no međutim, činjenica je da je nakon prvog Vatikanskog sabora da su biskupi postali papinim prefektima. Sad se htjelo da bude praktičeno kolektivno vodstvo. Neka se znala hijerarhija. Papa, kardinalski zbor, biskupi, svećenici, laici. Sada je jedan kružno upravljeni crkvom. Zašto je to jedan? Protestanti su na tome posebno insistirali. Da papa bude, znamo da je 6 pastora protestantskih cijelo vrijeme bilo na saboru, da papa bude samo prvi među vjetacima, da se zove. Jer tako bi lakše ovih 200
kršćanskih zajednica, protestantskih, prišlo tom jednom zajedništvu kršćana. Znači, to je bio jedan I tako da na neki način ta je i usvojena ta deklaracija, mada znamo tu Lebere i mnogi koji su odupirali tome, ali Christus Dominus pokre dekret o pastirskoj službi biskupa, evo tako se zove taj ovaj. Još ću se na jedan, Dignitatis Humanae, deklaracija Katoličke crkve o slobodi vjeroispovijesti. Reći nešto o tome. Do toga, do drugog Vatikanskog sabora, jasno je bilo da Katolička crkva jedina ima pravo na opstanak, dok su sve druge religije mogu samo tolerirati, na neki način tako. Da je opstanak crkve, djelatnost crkve, vezana isključivo na istinu, na Isusu Kristu, a ne na dostojanstvu ljudskog bića. Jasno da crkva ima i svoje karitativne uloge i da međutim, ovom deklaracijom praktički se krenulo u nešto drugo, što je kasnije, možemo o tome pričati, tudi o zaštata ekumenizacijama i duhovi asiza i slično i tako dalje. Dalje, još ću nešto reći, crkva i marksistički ateizam. Tražilo se, Pio 11. i Pio 12. su ošto osudili, ateizam, marksizam. Pio 11. u svojom doktrinalnom dijelu 1937. govori da je komunizam potpuno izopačen. 450 otaca je tražilo osudu ateizma. Normalno tu je bio Lebere, bio je Papa Vojtila, koji je tada važio kao jedan konzervativni, bio je danas biskup Franjo Franić, Splitsko-Makarski, biskup koji je bio jedan konzervativni, jedan koji se kasnije ga pamtio, što se puno odupiro nekim lutanjima u teološkog društva kršćanske sadašnjosti. Nakon toga, nakon te osude, praktički došlo se do suradnje. Kao je bilo rečeno, bolje da ne osuđujemo, da mogu ti kršćani živjeti. Nekad je to bilo i dobro. No, međutim, nekad su neki odlutali s one druge strane crkve. Navodno je postoji jedna knjižica, Sinovi Udbe, koja je stvoljena na Kapitolu. Nisam siguran. Ali znamo što se događalo u to vreme. No, to sam rekao samo neke stvari koje su ovako možda zanimljive, posebne u drugom Vatikanskom saboru. No, bez obzira na to, Duh Sveti je koji vodi crkvu, on je bio nad saborom. I sve ono kada mi nekad mislimo da je nešto loše za nas, uvijek ispada dobro. On zna zašto je to tako. Nakon tog drugog Vatikanskog sabora bili su nezadovoljni tradicionalisti, bili su nezadovoljni i progresivisti. Jedni drugi. No, međutim, da ipak taj sabor, kako mnogi od nas znadu pa ga kritiziraju, ali više valja kritizirati duh sabora. Nešto je sabor govorio. Jasno se vidi u dva čovjeka koji su se oštro napala odluke drugog Vatikuma, znači David Rockefeller i Jacques Mitterrand, brat od ovog Mitterranda predsjednika, koji je inače bio veliki meštar velike francuske lože, koji su jasno rekli da gotova je suradnja s katoličkom crkvom, osim se prelazi u napad. Nema više razgovora s njima. I to je na jednoj i drugoj strani Pacifika, tako bilo rečeno. Znači, ide se u frontalni napad. Ovdje samo za kratko, Leberea, šta god nas pomisli o njemu sam imao puno članaka pisao i tako dalje. On je smatrao, reći ću za njega, da je smatrao da drugi Vatikanski sabor izdaje prema masonima, židovima i protestantima. On je ove tri deklaracije, od ovih je do 5-6 koje sam je rekao, izdvojio. Govorio da Dignitatis Humanae, deklaracija o vjerskoj slobodi, da to odgovara pokliču francuske revolucije, liberté, sloboda. Christus Dominus, dekret o pastoralnoj službi, egalité, jednakost. I Nostra Aetat,
deklaracije, odnosno katoličke crkve prema nepričaju religijima, znači bratstvo, fraternite. Evo, to je on rekao. No, međutim, moramo reći da ništa nije neobično, znamo njegova društva Svetog Pija X, da ništa neobično nakon koncila kršćanska se neki odvojio. Njemu najpoznatiji slučaj, baš taj koji je nakon prvog onog Nicejskog sabora koji sam govorio kad je osuđen arijanstvo. A ostali su i dalje većina biskupa na kršćanskom zapadu biti arijanci. Imamo jednog biskupa sa istoka, Anastazija, Aleksandrijski, koji je uporno se borio protiv arijaizma. 5 puta je bio proganjan od rimskih careva. Papa Liberije ga je ekskomunicirao da bi svojom upornošću 365. godine u Aleksandriji uspio sazvati veliki sinod istočne crkve i da osudi arijanstvo. Praktički, zahvaljujući jednog čovjeka, ovako možemo gledati, zahvaljujući neposluhu jednog biskupa, spašen je nauk katoličke crkve. Evo da bude malo onako direktni. Anastazija. Mnogi su se poslije drugog Vatikuma upitali, nije Lebere novi Anastazija. Postoje za razmišljati. Znamo i poslije prvog Vatikanskog sabora šta je bilo sa Štrosmajerom, nije potpisao ovu dogmu, praktički dogmu nezabludivosti pape, nije bio ekskomuniciran, odvojila se starokatolička crkva koja je bila dosta u oporbi, danas ona na neki način dosta komunicira sa katoličkom crkvom. Riječ je još nešto o protestanizaciji svete mise. Mnogo mi toga znam, ali osvrnut ću se na 2 stvari. Nakon drugog Vatikanskog sabora. Bazilije Veliki, sveti, u 4. stoljeću smatrao je svetu misu velikom oblavom, doslovno dogmom. Grgur I. Veliki u 6. stoljeću odredio naše bogoslušje. To bogoslušje kroz stoljeća nije imalo nikakve promjene. Ako se nešto sitno mijenjalo, to je bilo ono da kažem puzajući, da ni ne osjeti kroz jedan ljudski vijek nisi ni primijetio da se neka sitna izmjena donijela. Sveti Ivan Zlatoust iz 4. stoljeća na neki način odredio je liturgiju pravoslavlja. Kad neki način zrcali i danas ona je nama dosta, ali zrcali jednom svetošću nije se mijenjala 16 stoljeća. I sad šta se kod nas događa? Neke stvari možda su u redu, možda nisu. Mi smo čim se posle sabora skinuli smo ovu propovjeda, oni su govorili, znamo da Isus uvijek sa brda, da ne bude svećenik, valjda nešto više od lajka, znači uklonili smo klupe za svetu priče, ne može se ni kleknuti, svećenik se okrenuo vjernicima, okrenuo leđa tabernakulove, nove crkve koje biti sad više gledaju neka skladišta, zatruže hale, stave tabernakul negdje u ćošak, pa na kraju niko ni ne gleda u njega, ni crni svećenik, ni vjernici, sveta priče, znamo kako se prima, neko malo poklekne, neko cupne, neko ništa, neko se prekriži većinom na ruke, a znamo jednu stvar, zašto svećenik pere ruke u ministrat, pa nije to samo običaj. Znamo pranje ruku da bi baš tu svetu hostiju dio s opranim rukama. Čak znam ti stari svećenici, čak nisu ni sa kažu pristojnim palcom dirali ključ od tabernakula. Nisu da bi čistih ruku dirali tijelo Hristovo. Danas normalni ljudi idu, čekaju se po glavi, prišu nos i onda idu da ruke primati svetu pričast. Reći ću još jednu stvar što možda ovako manje se zapaža, isto ja protestantski izum. A to je idemo svi na pričast, malo ko ide na ispovjed. Pa ispovjed kao pričast više nismo toliko koncentrirani, možda bi ne sjećao pravo šta se tamo događa. Još jednu stvar reći, ja protestantski izum,
vrijeme sjedenja u crkvi povećano. Pogledajmo neka stare istočne crkvice, neke bazilike rimske. Nema kluba. Šta je najukrašenije? Podovi. Podovi mozaici su bili prekrasni. A ne zato da ih prekrije klupama, tapisonima. Zato što je čovjek skrušeno gledao, molio se u pod. Oni su bili najkuće. Nije bilo sjedenja. Čak su bili oko trijemu sa strane, oni parapeti, da bi koje malo na noge slab se raslonio sa laktom. Ili su čak štake bile pred ulazom crkve da se metne ispod ramena. Nema sjedenja. Nisu žene pred Hristom sjedile. Ili su klečale, ili su molile, ili su stajale. Ali to stajanje je bilo sveto stajanje. Uzvišeno, gledano u raspetu. Mislim, neće to zaboravljati malo se ovaj. I prema kraju, sad ovako, samo za kraj kažem o glazbi, ako se budemo dotakli, malo glazbi o crkvi, koju koncil jednom riječju nije ukinuo, no međutim svi oni progresivisti, svi oni praktički prepuštaju na neki način ljudima, narod da pjeva što hoće. Mi da danas nekad u liturgiji praktički imamo pustolovne igrarije, imamo svega. Gdje nestalo je gregorijanskog korala, nema svete glazbe orgulja koje je došle regije u 1000 godine. Imamo pjesmica, tukanja, gitara, bubnjeva i ne znam koje čega. I na kraju da završim. Tamo se jedna vremena koja jasno da je ušla u napuštene crkve, danas taj konformizam, slabašnost, bojažljivost, posrnuće je vidljivo na svaku koraku i treba se samo upitati nešto. Ivanovo otkriće, ispravno ću reći otkriće, neće otkrivenje. Otkrivenje je natukao Srbijanac Đuro Danić, a se nešto otkriva otkriće, nije otkrivenje. I svud se dalje ponavlja otkrivenje. Ivanovo otkriće, zapamtite. Gdje nam govori ko je druga zvijer koja izlazi, ima 7 rogova i glavu jagančevu. Moramo se upitati, da li nije ta druga zvijer crkvena masonerija? Sjećamo se. I ti svećenici Starog Zavjeta imali su one kape sa 2 roga. Biskupi imaju ovu mitru. To se mora upitati. Da zarušim, hvala lijepo.